ژیاننامەیە جەگەرخوین. ناوی ویە درست شێخ موس مەلا حەسەنە. لە ساڵا 1903 لە گوندێ هەسار سەر بە قەزا مێردینێڤە لە باکوورێ کوردستانێ ji malbatێک hejar hatiye dinyayê û hêşta Cegerxwîn zarûk babê wî bar kiriye û çûye ber dilûvaniya Xwedê. Ev ca Cegerxwîn bêkes maye. Tenê birayê wî yê mezin hinek harîkarî pê re kiriye û paşî ew neçar bûye li cemgundiyên dewlemend û axayan kar bike û xizmetkariyê bike û di wî jiyê zarokîniyê de Cegerxwîn kete jêr sitemê û zûrdestiyê. Ji ber neçarî û hejariyê mîna gelek hevdemên xwe Cegerxwîn nikar bû li xwendingehan bixwîne. Lê li jiyê 18 saliyê li ber destê mela dest bi xwendina ayînî kiriye. Cegerxwîn bi xwendinê ve û xwastina zanistî hate girêdan û hez û viyana pêşdeçûn û ronakbîriyê kete dilê wî û ji ber vê yekê li gelek ciha geryan kir. Lê ew li sinûrê xwendina ayînî nerawesta, belkû wî dîvçûna tiştek din kir. Ew jî xwendina berhemên edebiyên Kurdî, mîna berhemê cizîrî û xanî û feqîyê Teyran û hinekên din. Zû bi zû bi ser êş û azarên welat û milletê xwe hilbûye. Piştî ku xwendina xwe ya ayînî bi dawî anî, li gundekî li Kurdistana Sûriyê karê melatî kir, anku bûye mela. Lê di demek Kurd de ew bi bîr û bawerên pêşketî li wî serdemî xwe danazkirin û herzû dijî şêx û hindek mela û axayan kar kir û armanca xwe kire rûdkirina wan û reftarên wan yên di pişt perda ayînê de dikirin û bi wê yekê zolm û sitemkariyek mezin li xelkê xwe dikirin. Li sala 1925 û piştî serheldana Şêx Seîdê Pîran, gelek bîrewer û welatparêzên Kurd ji bakurê Kurdistanê ber bi Kurdistana Sûriyê ve hatin û ewan li sala 1927 komelek bi navê Komela Xwîbûn damezrand û Cegerxwîn jî yek ji damezrênerên vê komelê bûye û dest pê kir di guvara hawar de helbestên xwe li jêr navê Cegerxwîn weşandin û di demek Kurd de li gelek deverên Kurdistanê navê Cegerxwîn hate nazkirin ji ber ku helbestên wî pir bûn ji hest û giyanê welatparêziyê. Di bûyerên şerê duwem yê cîhanî de Cegerxwîn derbas bû û van bûyer û encamên şerîkartêkirinek mezin li Cegerxwînî kirin û ew ber bi hizr û bîrên sosyalîzm ve çû. Zêdebarî welatparêzî û girêdana wî bi netewa Kurd ve. Li sala 1905 li Kurdistana Sûriyê Partiya Demokrata Kurd dihête damezrandin. Cegerxwîn jî bûye yek ji redmên vê partiyê û heta mirina xwe jî yek bûye ji endamên wê. Piştî rûxandina sîstemî şahanî anku melekî li Iraqê ji encamê kûdetaya Ebdilkerîm Qasimî li 14 tîrmeha 1958 Cegerxwînî qesta Kurdistana Iraqê kir û li pişka Kurdî li Kulîca Adabê li Zankoya Bexda bûye mamostayê ziman û edebê Kurdî. Lê li sala 1961 şûreşa îlûna mezin dest pê dike û ew jî qesta şûreşê dike û hemî şiyanên xwe ji bo fêrkirin û rewşenbîrkirina kadir û pêşmergeyên şûreşê terxan diket. Piştî sala 1907 Cegerxwîn dîsan ber bi Kurdistana Sûriyê çûye. Lê li wê derê tûşî gelek asteng û giriftariyan dibe ji aliyê behsa Sûrî ve û çend sal di zîndan û girtina ve derbas kirin heta ku sala 1979 ber bi welatê Swîd ve çûye û li wê derê bûye penaber. Heta 22 deh
لسال 1984 به یک جاری ج دنیای بار کر و بر بدلووانیا خوده و چو و اگر امرناوی جی نخوشیا دلی بویا و لدوی 11 لسال 1984 جنازی وی به بالا فرق تایبت بر به سوریا و هاتا و گوهاستن. گلک نخوشی و گرفتاری جگرخوینی ده جیانا خواده دیتینه و بلکو روشاوی و تایبت جی ده هلبست نوی ده خویاد به و هر وصا روشا بندستی و ملت کرد جگرخوین به یک جار هجاندیه. لورا گلک نمونین هلبست نوی وصا وی خویاد کن که مروفک علمانی ده جی دین و آین بویه. براستی جی جگرخوین جعالی ظلام آینی و دولمندان و توشی هوک دجوار بویه که جارنا دگوتن جگرخوین کافره گه مدنه و جارنا دگوتن مارکسیه و گلک گناهن دی بیوه دهیلان لجگرخوین ولاد پاریز و بویر و کردک رسن و دلسوز و پاک و پاقش بویه و هزر و بیر و شیان خواه جبوه یکی ترخان کرینه دا که ملتی وی هشیار و زانا ببه و او نبویه دجمن راستی آین اسلامه بلکه دجمن وان رفتاران بویه اوین بناو اسلام دهاتنه کرن. جگرخوین و هلبست کسی بهت و برهم جگرخوین یه شعری بخوینه مبستامن کسی تایبتمند ده گهتا وی انجامه که جعالی هنری و جگرخوین کتیه جیر کارتی کرنا هر دو هلبزوان مزن جزیری و خانی جروی رخصاری آنکو شکلی و برامانک دی راست مامستا جگرخوین هلبز جعالی رخصاره و کلاسیک نویسیه لید بیاوه هزرو بیرانده او هفچرغ بویه و ده تجمارتن یک جگرنگترین هلبزوان کردن نوژن جبرکو وی پیوین نو هزرو بیر نو رامان نو تیگه نو دیتن نو پیورن سردم او تیدا جیایی ده هلبستا خوادا بکار آنینه لو دراستی دا جگرخوینی سرکفتنه که مازن ده بوار هلبست دا بدستخو و اینایه لی دوید اموی و برهمی وی ندانین لجیر ترازی و تیگه چاخ موبایل و انترنته لی پیتویه دما ام دیارده که بخوینین ام جهمی آلیان و بخوینین وک چاخ و روش و بارودوخ سیاسی و جواکی و آبوری و درونی و براستی گر بهت و پیورت راست و درست و زانستی مهبن امی بگهن و انجام کو جگرخوین نکتنی هلبزوان بویه بلکو دیارده یک سیر بویه ده جواک کردی ده و از باورناکم چه هلبست کتبن سرزار خلک ما یان برانگک برفرهتر ملت ما مینا که هلبستن جگرخوین کتین سرزاری وی و حتی ایرو دو وجدانوی ده دجید دیسان وقت ام رمزین خوال بیرا خواه بینین و مافیوان بدنوان چه سر کرده بن یان هلبزوان یان هنرمند بن بدیتن آمن نکه ماسیه ده ما جگرخوین ده اوینداری خواه ده جزیری به و ده نتوه پرستی خواه ده خانی به و ده نازکی خواه ده فقیه تیران به براستی جی اف گلگمیشن ادب کردی نبزار کرمانجی یان ما جوانا مزانتر هنه اف وفاداری جگرخوین جبووان هلبزوان مزان خوایای دماوان لبیرامتی نو ده بیجه خراباتم جمی خانه ممیدا احمد خانی جزیری فرک فنجانه جکوب و گوسکن باتی برهمن جگرخوینی ین چاپکری ایک دیوانا آگر و پیتی هلبست 1945 شام دو دیوانا سورا آزادی هلبست 1954 شام سه دیوانا کیم اس هلبست 1973 بیروت چار دیوانا روناک هلبست 1908 ستوکهلم 5 دیوانا شفق هلبست 1982 ستوکهلم
6 دیوانا هیوی هلبست 1983 ستوکهولم. 7 دیوانا زند آوستا هلبست 1983 ستوکهولم. 8 تاریخ کردستان دیروک دو برک ستوکهولم. 9 فرهنگ جگرخوین قاموس 1961 بغداد. 10 سالار و میدیا داستان شعری 1983 بیروت. 11 رشوی داری رومان شام. 12 جیم و گلپری رومان شام. اف پیزانینه هاتین ورگرتن جه پرتوکا جگرخوین گلبجیرک جهلبستین وی برهفکرن هوال زاخوی افراس حسین.